Shalom shalom bakunzi ba Kenite TV ndabaramugije amore Imana mbere hose. Uyu ni umunsi wa gatatu mwino yinga Imana iduhaye kugira ngo tongerwane ku ijambo ryayo. Imana ibereye icyubahiro cyane. Ndiza ko yashishikaye kubazigama mu buzima bwanyu mu mpande zose. Ndiza ko umunsi w'ejo wagenze neza. Imana ihimbaze rwose. Ndashimiye Imana cyane aka kariyo yongeye kuduha kugira ngo tubandanye kuganira ku majambo yayo meza. Arimo shikatakozo turashobora gufata akanya tugasenga Imana. Data, in the name of Jesus turagushimira turakwengurukiye akanya keza ongeye kuduha kugira ngo twane ku ijambo ryawe. Izina ryawe rishikwe hejuru kandi ushikaye guhabwa icyubahiro. Uri ku ngoma uraganje, uganje imitima yacu, uganje ubuzima bwacu bwose, uganje ibitwerekeye byose, ibyacu na twebwe ubwacu byose ni byawe mwami w'abami. Ndagushimire ku muntu wese yafashe akanya kugira ngo yumvire ijambo ryawe. Ndareka ngo ubuzima bwe burahinduka, amatwi yo warasigiwe kumva ijambo, ubwenge bwe burasigiwe gutahura ijambo ryawe. Ibyo byatu ndabyizeye mu izina rya Yesu, amen. Bene data, ngiye two tuwaganira kwa Pastor Ciza, ndabaye ikaze muri cya kiganiro Imana niyo buhungiro. Mushika gukurikirana iminsi yose ure ku munsi wa mbere, akaba ari je ngenda kibagezaho ribasige degezide sikopata. Ku munsi w'ejo twari ko tuwaganira ijambo ry'Imana, aho nariko ndaherageza icigwa nise ukuganza kw'Imana, ariko twaravuganye ko harakandi kantu ngomba guhereza ko uyu munsi kuri kino cigwa nyere kugira ngo ejo ku munsi w'ejo utangure ibindi vyigwa. Rimande sikapato kozoro ndagoma ngo ngiranuka nakamereza kiro cigwa twise ukuganza kw'Imana. Muri make muri buka byinshi twaganiye muri kicigwa, muri buka ibidasanzwe twagiye tuganiraho, kandi zako mwagiye mufasha mu buryo butandukanye, bizako mwagiye mufasha mu rere butandukanye. Rimendo zuba dekezerea turemeranya cyane, aho mugeze tumaze kwemeranya cyane ko abana b'Imana ni ngombwa tube ubuzima bufatanye n'Imana. Ntabwo tugomba kuba ubuzima bufatanye n'ikindi kintu na kimwe, tugomba kuba ubuzima bwishura ikintu kindi kintu na kimwe, tugomba kuba ubuzima bugaragaza ubundi muntu n'umwe cyangwa impemu n'imwe, ariko tugomba kuba ubuzima bugaragaza Kristo Yesu, ubuzima buhishura Kristo. Rimende ziga bandesere. Muri make ndagoma ngende senywe akantu k'abantu benshi bagera ahantu ugasanga bari mu mwijima, ugasanga bazakora ibintu byo mwijima, bagaca batangura ngo muri make bwa rugombe bw'Imana, cyangwa muri make Satani yampenze. Ibene data, ako kantu nagomba ngo tumaze tugasenyura tugakureho ko Yesu nabwiye ko nta rindi jambo yigeze avuga. Nigeze avuga ngo mwishwe n'ibyaha, nigeze avuga ngo mwishwe no kutirinda, ariko yavuze ngo mwishwe no kutamenya. Muri make iyo atabumenye ufise, ibintu byose bikora nabi. Rimendo zubandekezire rimeshitaya matika badezere. Aho turahemeranya neza cyane ko iyo umuntu atabumenya afise mu karere kanaka, usanga ibintu yabidabanganije. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mwishwe n'iki? Mwishwe no kutamenya. Rimende ziba nezere eziga. Imana ishime ko Yesu yaje kugira ngo atuzane ubuzima bw'Imana, atuzane ubuzima bwo kuganza, maze tube ubuzima bufatanye n'ikiga yemwe, bufatanye n'Imana yacu, ubuzima budasa n'Imana natwe nitubwemera, ibikorwa bidasa n'Imana natwe tubyemera. Rimenti kabazire ngene nsenyo n'akandi kantu abantu benshi basanga ingwara zabahonze, amagatangura ngo nishure. Imana ntabwo yigishiriza mu ngwara, icyo ni kinyoma cy'umwijima. Rimentekeze ubukene bwahonda, umuntu agatangura ngo nishure ry'Imana. Imana ntabwo yigisha n'ubukene, Imana irafise ijambo ryayo, Imana irafise ingene yigisha. Rimentekebezire nimuzoze murabona umwijima w'umwasi wose, hama nguce wemeranya nawo ngo n'ubugombe bw'Imana. Rimendezire ijambo ry'Imana mbwira ngo Kristo Yesu yisize ku bworo bwacu kugira ngo buduhindukire ikiga yemwe, buduhindukire itunga. Ijambo ry'Imana tubwira ngo mu ishagu ya Kristo Yesu aho niho dukirira ingwara. None ibyo binyoma bigaruka kubera iki twokwemeranya nabyo ngo n'ubugombe bw'Imana? Ntabwo ari ubugombe bw'Imana na gatoyi. Ribasiketeya rimetaya ikitari mu Mana natwe tucemera. Turukanye ijambo ritubwira ngo Imana mu n'umuco, kandi muri yo nta mwizana mukeyi ugirane, nta mwizana mukeyi ubayo. Rimende ziga bonde, nta mwijima na mukeyi uri mu Mana yacu. Rimente kebe
ragosotoya. Yo mpamvu turemeranya cyane ko Imana yacu nta mwijima na muke igaragaza. Yo mpamvu natwe nta mwijima na muke dushobora kwemanga. Rimendeya ubuzima bwacu bugaragaza Imana. Imana yavuze ngo umuntu ase natwe amangoga bisi yose ayiganze, gisigura ngo Imana iraganje. Imana rekeneye abantu mino si bagaragaza ukuganza kwayo. Rigosire emenanye nanje ndugu yangu, wemenanye nanje ko we urigaragarizo y'Imana, wemenanye nanje ko Imana yakuremye ku yango ibyayo byose bikugaragarire ko asikadaya. Ntabwo turigaragarizo rya Satani, ni turigaragarizo ry'ibiva mu bwami bw'umwijima, ariko turigaragarizo ry'ibikomoka mu bwami bw'iki, ry'ibikomoka mu bwami bw'Imana nzima. Ilamente kezere ragosotoko mesitaya ilimentaya rogodozure matikaba regezere shagababasike kezemenda. Dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga hano muri Yohana igice cya 12 usomye ku murongo waho wa 24. Ndavuga haravuga ngo nukuri ndababwire, iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe kaguma uko kari konyene, ariko iyo gapfuye gahunda impeke nyinshi. Imana yimbaza cyane. Ino jambo ni jambo Kristo Yesu yavuze arisora arikuye mu kanwa kiwe, avuga ngo iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe ntigashobora guhunda iyindi nyinshi, atari kiyo kaguye mu ivu kagapfa gahunda iyindi mpeke nyinshi. Hari ikintu kidasanzwe Kristo Yesu yari karavuga muri ano majambo. Muri make avuze ngo iyo agatete kataguye mu ivu ngo gapfe ntigashobora guhunda iki, ntigashobora guhunda impeke nyinshi, ngo ari kiyo kaguye mu ivu kagapfa gahunda iyindi mpeke nyinshi. Imana ihimbaza cyane. Muri make Yesu niwe wenyene yari afise ubuzima bw'Imana, niwe wenyene yageze minosi adashoboye gukora icyaha, kandi adashoboye kugwara, adashoboye kurogwa, adashoboye kubura icyarya. Muri make Yesu niwe yaratekeye uko kuganza kw'Imana kose, ariko rero avuga ngo iyo agatete kataguye mu rugo gapfe kaguma kwa konyene. Muri make avuze ati jewe ni ntakora icyanzanye hama ngo mfe nzuke, gisigura ngo ni jewe nyene nzoguma ntekeye buno buzima. Muri make ni ntapfa, nta bundi ubuzima bumeze nkanje mwebwe mushobora kubaho. Ubuzima ntekeye ni mushobora kuburonka. Iri foto tuyitahura neza. Muri make Yesu yaje minosi ari ubuzima bw'Imana nzima budakora icyaha shagabare. Muri make yari ubuzima budacumura, budakena, butagwara. Atavuga ngo rero iyo agatete kataguye mu rugo gapfe kaguma kwa konyene, ariko iyo kaguye mu ivu kagapfa gahunda iyindi mpeke nyinshi. Ilimentosure Yesu niwe yagarutse, niwe yaje atekeye ubuzima bwo kuganza. Usibye ko abantu twatakaje biciye mu itongo Edeni igihe Adamu yakora icyaha, twese ubuzima bwo kuganza Imana yaturemanye buba buratakaye. Ariko Imana ishimwe Yesu yaraje avuga ngo rero iyo kaguye mu ivu kagapfa gaca gahunda iyindi mpeke nyinshi. Nabwiye ngo Yesu ntabwo yaje kugwana no kugira ngo akureho indwara, no kugira ngo asenyure ubukene. Ubukene yaruretse ati mugume ngaho, uruboyi rw'ingwara yaruretse ati mugume ngaho, aregete kezire mesita. Ariko aravuga ngo naje kubyara, ninapfa nzozuka habeho abandi bameze nka. Muri make niko yavuze ati jewe ni jewe gatete k'ingano ndi jenyene, atariko rero ninapfa hazoca mpunda iyindi mpeke, hazoca bareka abandi bameze nkanje, babaho badakora ibyaha, babaho badakena, babaho batagwara, kandi imigera y'ingwara ihari asikitarabare. Ndugu yangu reka mbwire ngo niwumva ibiza kanaka byazamutse, abacugumira nawe ntujemwo ngo ujugumirane nabo, ko wewe ntabwo ufise ubuzima bw'abantu. Hari ubuzima bw'Imana duteke, hari ubuzima bw'Imana tugenda. Yesu avuga ngo kaguye mu ivu kagapfa gahunda y'indi mpeke nyishica rimenti kaba. Ico nabaye muri Yesu nico, ico nagizwe muri Kristo ico nico rimenti baya aregete kezire. Yesu yapfuye, arahambwa, arazuka, hama ndazukana ubwo buzima. Ijambo ribwira ngo napfanye nawe mandebe zida. Igihe napfa, igihe yapfa nanje nari muri we, n'igihe yahambwa nari muri we, n'igihe yazuka nazukanye nawe, nazukanye ubusasa bw'ubuzima. Aregedege zire bena singirwa kera niho ndi musha, ni cyane begisha ibya kera
n'ibikisho ibyo nakorake nabwo ngiko mentiba ndezire arebasuta. Ndugu yangu ndakwemeza cyane ko ari cyo wabaye muri Kristo, ukaba wizera Kristo Yesu. Izane nanje ngo hari cyo Yesu ari, icyari n'icondi, icyari nanje n'icondi. Imvugo yo niyo mvugo yanje, ibikorwa byo niyo bikorwa byanje, ingendo yino ingendo yanje. Mantakabada narabaya asikamenda nibutsa akantu kamwe k'izina bita abakristo. Muri make kwitwa abakristo, iri zina abakristo siko mutawurano ryavuye, ntabwo ryazanywe n'abantu bakijijwe, ariko izina abakristo ryazanywe n'abapagani. Arebede kesire igihe cya Yesu, muri make hari ukuntu Yesu yakora, hari ukuntu Yesu yavuga, hari ukuntu Yesu yagenda. Intumwa ziwe rero zisazibanga Yesu nyene, zicakira ishusho ya Kristo Yesu. Aho rero intumwa zaba ziko ziravuga, ziko zirakora, abantu bakihweza, abapagani nyene bakihweza intumwa za Yesu. Asimendaya baravuga ati bano bantu n'abakristo, bano bantu nabo kwa Kristo. Izina abakristo ntabwo ryazanywe n'abandi bantu, ntiryazanywe n'abakijijwe, ariko ryazanywe n'abapagani. Bihweza ingene abizera Kristo babaho, ingene bavuga ubuzima bwabo, ingendo yabo, baravuga ati bano bantu n'abakristo. Arepasude natwe isi irabimenya, ijambo rimbwira ngo tubivyete bisomeka, natwe turagenda isi ikatubona ikamenya ngo bano bantu n'abakristo. Rebesudeya imvugo zacu zerekana Kristo, azirema amagara yacu ayishura Kristo, ubuzima tubaho bugaragaza Kristo. Aseketa nane ndavuze ngo ikintu cyose kidahishura Kristo ku buzima bwawe, kera utindereye mu cisha ikitagaragaza Yesu mu buzima bwawe, mu rugo rwawe, mu ndanazo kwawe, mu bana bawe, mu mashuri yawe, icyo kirahunga mu izina rya Yesu. Arebendemende rigosia bene ratandangije kino cigwa nisi kuganza kw'Imana. Ndababwira ngo nuze wigere wemera kuba ubuzima budahishura Imana, nuze wegere wemera kugaragaza ikintu kitacyo gishura Kristo. Aregedesi ni uganje Imana yaguha tugaza, ibyo wemeye biraba, ibyo utemeye ntibiba. Icyaha ugombye kugikora gikora, ucanse uracanse. Arepata mesita bene data nitwacunguwe ngo tugazwe n'umwijima na muke. Turabana b'Imana nzima, turi umuco ugendage, turabana b'umuco. Ikijafatanye n'umuco si inkuru yacu. Areketa zamura ibiganza byawe waturane nanje bino, uravuga ati ndatura nizeye ko ndi umwana w'Imana zima, nabyawe n'Imana ngo mbeho ubuzima bwayo, simbaho ubuzima budahishura Imana yanje. Narapfuye kubw'umubiri, narabayeho kubw'ubuzima bw'impemu y'Imana. Ndatura nizera ko ngaragaza Imana n'ibyayo byose, uburehe byose mu izina rya Yesu. Amen. Mwareze cyane muri mugisha.